Mesdames, yo eme sa ou baz. Yo eme lo ap pose yo bel ti kesyon pou fè ou pale pou ou pa senti yo raz le ap pala avò. Sa le dè pil ou baz. Pou fè yon semen ap ekra an fòm epi senti le raz le ap ekra avò. Ben mpot solusyon pou lover boy. Mpote 5 bel kesyon pou pose ou fi wap pose. Wap evite fè senti le raz le ap ekra avò. Avan m kontinye, like video a kounya. Map Tony. Epi sou fèk tobe sou video sa. Devine nan kominote lover boy la. Chen sa dedye selman ak video ki gen rapport ak seduksyon, relasyon fòm ak gason. Sou interese ak video sa yo, abone pou pa rate an sou nouvo video mbral pote yo. I think that I am moving on cause I do feel less broken. I needed a sign, this is a sign that I'm healing. I'm finally healing from you. I'm finally healing from you. I'm finally healing. I'm finally healing from you. I'm finally healing. I'm finally healing from you. I know I make mistakes, don't mean to come off hardy. I'm just an imperfect person in this imperfect world. But I'm learning my way under this maze that I'm running through now, and I feel